Gua ini udah lama guys kagak ngedot guys. Ngedot di mana ya? Halo Mang, jual apa Mang? Jualan gulali. Jalan gulali. Ini gulali zaman dulu nih Mang ya? Iya. Boleh Mang, saya pesen dulu, saya tuh sukanya yang dot-dot gitu Mang. Diproses dari pertama ya? Iya. Satunya berapa Mang? Satunya 3.000-an. 3.000-an. Iya. Boleh dah pesan 2 dah Mang. Dari mana Mang ini? Dari Garut. Dari Garut? Iya. Oh, dari Garut jauh juga Mang. Ini tiap hari jual di sini? Tiap minggu doang. Tiap minggu doang ya? Iya, hari biasa sekolahan. Oh, sekolahan ya. Nah, nih guys. Dari zaman gue SD nih guys. Nih ketemu lagi nih jajanan jadul. Apa namanya Mang? Gulali. Gulali apa? Gulali ini Mas. Oh, gulali asli iya, ya. Gulali Bahannya asli. dari apa nih Mang? Dari gula putih. Gula putih. Udah lama Mang jualan ini? Ya, dari tahun 99 aja, dari keluar sekolah. Oke. Nah, ini cara pembentukannya ya. Dibungkus nggak nih? Dibungkus Mang. Jadi deh, dot. Dari kecil belum pernah ngedot nih Mang. Nah, iya dindotin aja Dindotin pakai aja. handphonenya. Dengan Mamang siapa Mang? Dengan Mang Obes. Bang Obes. Nah nih guys,
orang Garut nih guys. Ada di Andara Raya. Nah, nih di sini ada acara Car Free Day. Nah, kebetulan dia lagi berdagang di daerah Andara. Guys, gue udah lama nih guys kagak ngedot. Jangan salah tanggap ya guys. Nah, gue mau ngedot ini guys. Nih, ini jajanan SD. Udah lama nggak ketemu nih guys. Gua coba nih guys, rasanya seperti kayak dulu nggak? Manis guys, manis seperti kayak gua guys. Cius loh, manis banget. Pokoknya ajib dah. Kalau zaman dulu jajanan kayak gini kita kangen banget nih guys. Oke, review dari Gulali Jalan Andara, tepatnya di kolong tol. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa supportnya guys. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe yang baru mampir. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.